Bisitahon silang kung di dakalalaw nagdarakaw virus. Aw malaggo day dito. Amoy miyatay insahaya. Di siya aturun sin Allah Ta'ala. Di aturunin atay niya. Mayta, wayroon timubu alaw sinatay niya. Hilabtik sindila niya kabtangan sa rayaw-rayaw. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Taniyo mga anak po. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam biulan sangan kita niyo. Mana simbiulan sangan tiakuan kita niyo. Uno yung pagpakuyag ka to tanyo, kakuyagan hakabuhi, dahon pakakuyagan, padlaw ka na tumag na halawm singkubo. Tawfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Pangayo kamu kaampunan patuhan niyo, intuhan niyo bayang ampunon, iwan bayang lasahon. Tumatubo ilay iwan janji na kamu. Sanggup na kamu patuhan. Innahinang dosa, dakula di na pagbalik-balikan. Wa man lam yatub, dahi siyo-siyo, hindi magtaubat. Di siya misan lumapal, astaghfirullah alazim. Labi ring sing coronavirus hindi magpagpatay niya. Number 1, di siya aturun sin Tuhan. Na ay kita kuhan, kita sintao, kiuyagan imatud ka to. Bang wala iatud sin Tuhan yung pangatayan mo. Biutangan kita signalan, tara sin ipon iwan tag-ipon. Wala mo piyakay. Hikarwa, inatay, mahallul iman. Pagbubutangan sin pag-iman. Tanyo mga anak po. A'malul qalb aslun wa a'malul jawari tabaun. Hinang sin atay, puunan sin katan hinang. Pag-iman. Hinang sin jasad, makad ahinang sin atay. Nabangin hinang sin atay masaya, hinang sin akaw takbaran masaya. Bangin hinang sin atay tigidlum, hinang sin pito ang gaw takbaran tigidlum. Bangin hinang sin atay miyagad haatulan kabayaan sin Tuhan siratal mustaqim hinang sin pito ang gawta amurad tinakaroon. Mga anak po, magkakunahan kita ni wihad. Dahil nga sabab yan, natutug ka, wati ka, malamma ka, ibang bukon. Nahihinang mo yung pag-iman. Sabab suko sinatay. Pag abot waktu suko na sin ang gawta baran, hinangon niya. Sabab nabubuto. Sabab nag-aarad. Ini katu. Inatay. Mahallu mahabba. Dunhani pagbubutang, dunhani bubutangan, simpagkasiwan paglasa. Hindi haon, biutang sinta yung pagkasiwan lasa, hapatta. Bang marayaw lupa, lasahon. Bang mangi na laus pa. Biutang sintaw in lasa, halanab, iwan hasarap. Bang bukon na malanab,
bang bukon na masarap. Biutang sintawin lasa material. In lasa hipabutang sintuhan halawang pangatayan. Saan yung mga tuhan? Na biutang man sintuhan matakialumian. Biutang man sintuhan sarap, bangway na sarap, way na paglasa. Turan yung mga anak ka po. Ini ka tu, ini ka upat. Al-qalb baytun. Biya sa kaula-ula bahay. Uno yan yung bayan. Pagbubutangan, pagtatawaan, sintao marayaw, iwan sin marayaw. Biyaon, wala kaya siya iwan sintao. Imbaran niya bukon na marayaw, intiyaw niya bukon na marayaw. Ampay imbar iman. Imbaran niya marayaw, inalaumbay niya marayaw, intiyaw niya marayaw. Maita. Baytut ta'ati wal ibadah. Bay, pagtaat patuhan, iman pag-ibadat. Inhabayan natataayon, nasa mimi magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyahon tuan, tiyo din waktu sintaw habay. Day paral, liunaan sin coronavirus. Bang bukon, magwing kayo na mga lisag to na sindom. Muy papay. Nag-i-school muy lisag to sindom. Sinwayron na klas, lisag to sindom. Wayron na pag-upis, palisag to. Way na pagdarang, palisag to. Nasa kali, kauhaan tag-upat ka jaming pagkaon, kauhaan tag-upat ka jaming pag-inom, kauhaan tag-upat ka jaming pag-history, kauhaan wayroon kauhan tag-upat kajam kakuyaran sinallahu ta'ala. Imbar iman, kauhaan tag-upat kajam kakuyaran siya sinallahu ta'ala. Imbukun bar iman, aun laong na to restauran, pag-inuman kahawa. Kauhaan tag-upat kajam, ukap. 9 time harap patuhan, pilang kajam da? Nah. Inhi kalima inatay. Biutang sinallahu ta'ala. Bukun hiya manin nagbutang ka niya. Bukun hina niya, bukun kampung niya. Pag-unuhan inatay yan. Biutang sinallahu ta'ala. Innimat sa lagu-lagu halawang pangatayan niya. Imbar iman, mahal ka din nga bulawan, mahal ka din nga intan, mahal ka din nga katantan. Sawab, tiyata ka mahanda siya sintuhan dito intan, kumala katantan. Nawang niya nahinangin bihad turagbos. Ajmalu pinnas. Amo na insalingkat-lingkat hamano siya nasabutan ni Wildo. Nabang bukon bihad, tubukon siya ajmal. Aswa unnas, sangi manusia. Uon, marayaw siya papagkahin niya. Sa bukon siya marayaw pa nagpapanjari kaniya. Uno pempayaman sinallahu ta'ala. Yumatiukum mataan hasana. Dihilan na mo kamu kakuyagan niyo, pagkaun niyo, katantan niyo, ila ajalin musamma, di niyo maaga din waktu kabayaan niyo, sabing kawanan, mangayo papawalong ninumul ko. Tub-tub sadya ila ajalin musamma, pawaktu bihutang sintuhan inumul niya. Di niya nakakanapan, di niya isab ka mainusan. Yumatiukum mataan hasana.
dihilan ka mo sin Allah Ta'ala, papagdulon ka. Di mura, karulan ng kabayaan mo, kabayaan da sin Allah Ta'ala, in maagad, bangkaw simulang, siksaon kaw hadlaw ka na ka. Uno pendeta sin Allah Ta'ala, wa yuti kullazi fadlin fadla. Kung basan gandahan sin Allah Ta'ala, inhinang mo apabila miya kada kabayaan sin Tuhan. Indayaw ka na pandayaw. Dahil nga sabihan, aun karayawan inhambuok, makahangpo. Aun karayawan inhambuok, makahanggatos. Aun karayawan inhambuok, makapitong gatos. Ingat sa jatuan sinta, wala na kiuyagan. Kaing kiuyagan in tawbiyaon, mag-igiliban magjangki, mag-inggit. Magpaspas na kita niuhay nang. Inhambuok hang puing karayawan. Inhambuok hang gatos. Inhambuok makapitong gatos. Inhambuok wallahu wasi'un alim. Lipatun sin Allah Ta'ala. Yudha'ifu liman yasha. Lipatun sin Allah Ta'ala yung karayawan na hahisyu yung kabayaan niya sababin siya yaun miyagad hakabayaan sin Allah Ta'ala. Wa in tawallaw. Napabilan nyo yan di agaron, tay kuran nyo yung kabayaan sin Tuhan. Maun kamo pa kabayaan niyo, sinwala misan ni malga. Biya pik-pik ini, biya pik-pik uno yaun. Hilam. Punon mo na hilam upat karut, pero mag-iyan. Tuhan mo na may ita. Yatar ng marikato tanyusin nabi. Sinway to dahal ka sin dunya, bang muri akaruning kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang mo iyakan, nakatanom kaw anihon di, nakatanom kaw dito anihon. Kaya tanom mo in kabayaan sin Tuhan, bukunin kaya tanom mo kabayaan mo. Wa in tawallaw, nawang niyo ri akaruning kabayaan sin Tuhan. Maun kamu pakabayaan niyo. Fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Piyag buga-buga ko kaniyo. Datungan kamu sinsiksa. Bukon siksa sibi-sibi. Siksa sa lagu-lagu hakamuhi, iman siksa sa lagu-lagu hadlaw susuo. Mangannal kita niyo marayaw mga anak at po. Bang uno na, hindi matupawaran na to. Harumi ban sinadlaw hamasay ni, tudyo patuhan. Mangannal kita niyo marayaw, wang uno na hindi matupawaran na to, tudyo pa napso na to, tudyo pa sahwat na to, tudyo pa akal na to, biutangan kita niyo sin Allah Ta'ala, ampan na to akaruning kabayaan niya. Firman sin Allah Ta'ala, ilallahi marji'ukum, tumtumaniyo, magbalik da kamu marikaku. Marji'ukum jami'a katan. Kunin makna, kunin maksud, di kamu makaparoy, deng halistahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makakausin Allah Ta'ala. Singkatan pakaradyaan ng kita niuri. Wayroon mahunit pa Tuhan. Maluhay katan. Ija arada syai'a ay yakula lahu kun fayakun. Na mga anak ka po. Bangin tao kakuyakan na marayaw. Bangin tao kakuyakan na malingkat. Maun kita niyo palingkat kabayaan sin Tuhan. Maun kita niyo pamarayaw kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na in magad
harukun iman unum, iwan harukun Islam 5. Mga anak po, masakitan niyo, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat. Amin malan sin sila nakauna aula hajaman sin junjungan. Unin wasihat yan. Papaamalan ka to taniyo. Baita yan daingkan Muad ibn Jabal. Iwan si mga kaiwanan, amin matagi. Umalup panadi, dumungog, sin pang Hindu dengan Allah Ta'ala, iwan magpawasihat. Uno yan tuan, wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at tafakkuhi fil Quran. Ingatan niyo marayaw yung Quran. Pangadyan niyo marayaw yung Quran. Bang niyo piangadji marayaw yung Quran, wayroon bayaan magigil. Wayroon bayaan magjangki sa babing pag-igil iwan jangki sunog. Wayroon bayaan magtakabur sa babing magtakabur hina. At tafakkuhi fil Quran. Ingatan niyo wasahin Quran. Ingatan niyo hindi akan. Ingatan niyo inliangan. Amalin niyo hindi akan. Amalin niyo inliangan. Tangkisan ni mangi inang unim maraya. Maita. Sa babhauling zaman amunim masanato ini. Tumaudim panji. Members in United Nations bihaw labi na 200. Labi na 200 panji. Mga ngayon, yung kaibanan, mag-independent na kamilong niya. Hinangun na mo, nainambukpo na mo, yaon, Islamic Republic. Ya si Maldives, bang lumanding en plane, majugjugin nula nila. Po da. Sa nahinang si Hambuk Republic. Na. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pa Quran, hujjatun laka wa alaik. Al-Quranu hujjatun laka wa alaik. In Quran bang muiyagad, sumanyang kawakabuhi, sumanyang kawakamatay, in kiyawin mo masanyang, in ikaw masanyang. Imaita, kakampi kau sintuhan. Kalasahan kau sintuhan. Nawang muri ingatuning Quran, ikaw na yung kimangi. Lilingon na to marayaw mga anak ka po. Hujjatun laka wa alayka. Hikarayaw kay mo, wang mo iagad, hikakangi na kay mo, wang muri agad. Ayan mga anak ka po. Biya din yung kaagi si mga sahabat, masasin nabi. Biya din yung kaagi si mga sahabat, hawa na yung nabi. Hikaruwa, wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hubbil akhirah. Lasahan niyo, inadlaw susungon niyo. Biya din yung paglasahadlaw susungon, al-ihtidadu liyawmil qiyamah, pagsadya kauluto. Iwila sintuhan, inkaagi na ito magsadya. Iwan sin sadyahon. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Adlaw-adlaw. Nung umatugi ni, bangsaw pama ako, kawaan na si malakal mau tapagtug ko ini. Nakarararaba ako. Wa tajawwadu fa inna khairad jadit taqwa. Inlutuon mo. Dahil nga kabuhi pakamatay. Amo na in pagmabuha patuhan. Amo na in himinang sinda akan kikuyagan. Amo na in lumayo de nga mangi
tumangkis dengan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbul akhirah. Di man jari hubbul akhirah way hubbud dunya. Di man jari sab hubbud dunya saja way hubbul akhirah. Kakawa bang siya lima sa namat tanadlaw akhirat. Imbungan niya, hinangon niya ini karayaw, riya kabuhi niya adlaw dunya. So nag-aagad siya karuwa. Ini katu wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jaja'i minal hisab. Sadya kau kabuka. Aadlaw kahalubiluhan. Way malingi mo tumabang. Ang kakitaan mo sa way na pagtabang. Di rasanin pagtabang nga dunya ini. Ayaw bunuhakwan yaw, yung United Nations magsadya, magparaubat, magparapagkaon, magparatatabangan, ginis babara pa na. Naimiyata ikaw, mamita pa kayo United Nations, parahin niyo ako tatabangan palong kumul. Misanda kuman sural la itaw nuko. Wal jaja'i minal hisab. Kabuga kau. Kakahalan dumatong hadlaw susungon. Hukumun kau sintuhan. Pangasubuhan kau. Bukunin mga subukay mo pagkahimu. Hukun. Bukunin mag-witness kay mo pagkahimu. In-witness mo. Baran mo. Mamay tayong siki, ako inilaw na yung piyagpanaw pamangi, piyagtidog hamangi, di laulun hamangi, sa mga sambahayang, biyak singgigit tukin siki. Uno pa, wahus nila amali. Dia kita niyo sintuhan magparayawhay nang. Inhinang dia akan katutanyo sin Allah Ta'ala aun salakan niya. Ya sa upama, kita niyo ini. Naghinang kau adun, imaksud mo, magbawlo. Na imbawlo, lialakahan hataas, lialakahan na baba. Nasa kaliwala doon yung salakan. Pinda muna, ima na kaukaha, bukon na baulo, uno ning pagtag. Baulo inad doon, pagkawala doon yung salakan niya, ingwa niya apam. Bang ikaw, apam baulo, na kita ayan, biya din. Baupan. Baupan? Baupam. Kita niyo mga anak po. Amin kita niyo sadya. Nawang muhinang, inda akan sintuhan, habukun salakan niya, misanhat sa bawlo, inadun mo bawlo, sa kaliwala doon pagbabawluhan, sa muna kiwa nakawa. Nalawang siniyar iban ko ini, baupam. Waywihan, na wahus nila amal. Para yawan niyo hinang niyo. Ay kamumutas dahil nga salakan kabayaan sin Allah Ta'ala paghinang. Amuyad to mga anak po. Na, uno pembiyeta sin Rasul sallallahu sallam wasihat niya kato taniyo. Asyirru bisyirri wal alaniyatu bil alaniyah. Intapok-tapok, intampal-tampal. Biyaon to, way natapok, live na kataan. Amo na, tampal ha, tarang na. Sabi ayaw ni sugarulin na kao naman ako, bang siya wala kikita. Imbihaon. Biya din. Yaw nagkikita nuno. Makambang ko biya kan ini putli adawiya. Pag-uwi niya rin nga panawan niya, to natas biubungan sinuno niya.
Ilaw na may takaw yato natasim biubungan mahulog ka. Ilaw na sukarul sa ako ini. Kaya kawan kulong nilaw bahay mo yaw. Ang lalaw na ikaw to dumakan, ba't mapatay sa ka? Amo na, inwala na kiatug pa. Pag sayo-sayo niya, pasalansin kabtangan sinukiyatakawan niya do. Simipog na siya, way na siya nanakaw. Kita niyo mga anak po, na asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniya. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa adail amanah. Tunayan niyo in amanat niyo antara niyo iban sintuhan. Pabila niyo kaya tunay, inamanat niyo antara niyo iban sintuhan niyo, damik kaya ninamanat hantara singkamu wayroon malipas hikatunay niyo. Yadtuin wasihat daakan. Wasihat liangan. Wa anhaka antastuma musliman. Langon takaw. Ay kautud maninggad. Kapag kahimo muslim. Nalong mo pianinggaran ako. Ay nakaw maus. Hasusungon Hasusungon makatali na siya mangi tuilaw na may takwad to nakapaninggad. May takwad to nakapamumu. Na. In sumunod, mataw din wala tupsidu pil aud. Ay ikaw lumamud manglara kasara sintuhan akumi, kaya butangan na sintuhan sara. Indakat, kaya butangan na. Intaasin langit. In kabudburan, in katanin ni kaya butangan na. Wala tupsidu pil audi ba'da islahiha. Muadto mga anak po, murah-murahan, miabot na sa binwakto. Magtaayon kita niyo, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simingod kita niyo, ha mga sila, papasinguran ka tutan niyo. Kapag unahan sing kanabihan, iwan sing karasulan. Janji sin Tuhan. Kabangun niya, ing kanabihan iwang sing karasulan, iwan sing mga miyagad kanila, magkakunahan kita niyo bihatin dagbos, tubtub na rin to. Dalam doa mo, ang mga anak kapo at tiranan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na live na. Nama. Pandai sabihin engineer.